amashomero agitwaye kamoni bajya ngo bategereze ikiro cyanye cyaka 2015 bikwezwa mu mwaka 2025 okutandika okushomesa omutongore zoba kuwera bersande 2014 abo kwenda ngo tutandikireho obukubanza kandi abana bona babi batandikire lesson zishaha emunecweka tukira kwakira abana aba weekend ati twekayigana amatazi ni mwanzo wa mukaga n'izo wasale twakira borders Ahindugire ishomero abana bakanyira munonga kandi abo kureba ngo twayitebekana sitamu kugira ngo umwana uri kurugahari akatwina abana abakurugaheri yambara kugira ngo batakakererwa ko banza akamisinga oresone nemwe turiyo stockinga ibintu byo kutandikisa iyo ntugura stationery ntugura ibitabo ntugura ibyo kurya ibihimba ubuhunga nabwo cyo utazoko kashitama woine items zo ine zireta ishomero uganire n'abakuru bishomero bakuhereze ibintu uyakire ibintu ebyo deno umwana wawe izatandike obuyo bwasigara murebeke ngo ebyo abahandikire obwiro widi bakira obutashoma requirements ebikubambiye tago mu ishomero murebeke ngo mwabireba then twatandika gitamu umwana atakagira ishomero kare fees waje muhabuje umwacu muha oyino kubanza kumukora personal hygiene kurengwa minoje gerizeje tamerruire enanoshazire tam age okuya kashatu abazaire babashaba okufayo hati indero munanga na munonga abazira bo kumango binabana ombibina ecakana ne Chamuka ningashi abo kuza kushitama ebigeze bya UNEP umwana okugeza hore bucengwa mu leta ho nyencha kare ahakuba etamweji ne yakafuruzo hata ntabura yisandisha tuzonka abana bukuzombijeje kandi kutandikana na nyencha kare ukija kutandika kubareteraho abashomesa abo mutano kweta facilitators abo kwija maiba abatura mbacebero bya UNEP bakumanya kuba kucebera no kunaka so kutandika na nyencha kare kija kutandika kubaretera umbirasi byabo hati wawe yakisigaroko ningi umwana wasigaroko umanye mu rujya kuferwa cyangwa munonga wabo ineduka otiremu stoka ya miliyoni 10 ndiza tiremu stoka ya miliyoni 50 ndiza tiremu biliyoni tunkasharura so yuko watiremu ko mutamutwara gumwe no jota bana mwayenda muri cy'umurariye utakiya ku expecting results making sure ngo umwana wa musindikation na buricyo at least school fees na mnonga candidates ni affords cause for them time yabo yokora winebera cyo kwikasa umwana utamushashire fees in time yanyemesa unakuteganisiba twaza ombashubuze na mnongaba urukushubure mishuburo ekwatirine n'ebyamashomero kutaraza hamwe hagati ya shirinsi rushanju n'enkumitano notunge kitabo rimu ziri hagati ya shirinsi kanana n'emitware 2 n'ecweka bucumu okujirachika n'obutunge hagati ya shirinsi 5 n'enkumitano ekaramu shirinsi 2 na shirinsi 20 notunge karamu okujira kampuni eyakora twaza ombyengenda okukusoza hamwe byo bikiringanire tebakongyize abwa TV West ndisenyo Gideon aho muri Mbarara.